Bakunzi ba Excellence TV twongeye kubasuhuza nkuko bisanzwe mu biganiro dusanzwe tubagezaho twabateganyije no kujya tubagezaho amakuru byiriwe bivugwa hano mu Rwanda ndetse no mu karere muri rusange. Mu makuru tugomeje kubagezaho tugiye kubagezaho n'impinduka yabaye mu gipolisi cy'u Rwanda. SP Rutikanga yasimbuye CP Kabera ku buvugizi bwa polisi y'u Rwanda. SP Boniface Rutikanga yagizwe umuyobozi w'ishami rishinzwe itangazamakuru n'inozabumenyi muri polisi y'u Rwanda, ahita agirwa umuvugizi mushya w'urwo rwego asimbura CP John Bosco Kabera. Rutikanga yarasanzwe ari umuvugizi wa polisi y'u Rwanda wungirije. Muri Kamena 2020 nibwo yazamuwe mu ntera ahabwa ipeti rya Assistant Commission of Police SP avuye ku ipeti rya Chief Superintendent of Police CSP. Mbere yo kuba umuvugizi wungirije wa polisi y'u Rwanda yakoze imirimo itandukanye irimo kuba mu butumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro ku isi ndetse n'umujyanama mu bya gipolisi mu muryango w'abibumbye. Mu kubaza mu 2018 nibwo CP Kabera yari yagizwe umuvugizi wa polisi y'u Rwanda asimbuye CP Theos Badege wari ugiye mu butumwa bw'amahoro. Kabarebe General Bingira mu basirikare bakuru bashyizwe mu kiruhuko kizabukuru. Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yemeje ko abarimo General James Kabarebe, General Fred Bingira, Lieutenant Charles Kayonga bajya mu kiruhuko kizabukuru. Itangazo rishyira aba basirikare mu kiruhuko kizabukuru ryagiye hanze ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu tariki ya 30 Kanama 2023. Mu bashyizwe mu kiruhuko kizabukuru harimo abafite ipeti rya General 12 bebewe na General James Kabarebe wari umujyanama wihariye wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano. Mu bandi harimo Lieutenant General Frank Mushyo Kamanzi, Major General Martin Nzaramba, Major General Eric Murokore, Major General Auguste Turagara, Major General Charles Karamba na Major General Albert Murasera uheruka kugirwa Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Abandi barimo Brigadier General Chris Murari, Brigadier General Didas Ndahiro na Brigadier General Emmanuel Ndahiro. Hari nanone abandi bofisiye bakuru 83, abofisiye bato 6, abasirikare bato 86 n'abandi 678 barangije amasezerano. Biyongeraho 160 bari bafite ibibazo by'ubuzima.